yewe tereza makapera kacho okashoma wamara wahikaje uba muri aho emyaka nebiri norondo murimu tigukurebuka ogerizeho watukunoku hona byarema otatina nakumanya rent ndonda nishera ninjayana unindara nisiba nindonda nichimanyaje kundi kufuna india umura Yesu nindondiwe right over muno. Oh, thank you Lord God above all. Webare gwe yatandekerera. Even when I chose to depart from your presence, you still called me by my name. Oh, izina lyawe ndichiragandi, iraka lyawe rikiza abarwire, rukundo yawe nebugahona. Oh, your love, oh. Rukundo yawe, your love, teine limiti. Right, mwabale mnonga, mwabale watchinga, mwabale gumanu watchinga Nkore Media TV kana amazina ni MC Mashweko. Program ne kibozi nkaburijo no manyangu nyokundu kwijana nimba ninjije ne kibozi kandi kibozi nkiba kiri mu byingi munonga. Tubantuganira no turi kuba twine utwa tubaretera umushongozi nengashi ene oba politician oba pastor oba bishop oba ene buri mbona tuganira kutugambira we ayatandikira ata ahaharakiye wata kugira ngo at least umuntu ndejore nkokwe abase kumureba nawe hagira okuyabasa kuba inspired kara webere na ireba uko waremerwe ningashingo takubasa cyumo yame kureba imbere yo gwarabiremo nawo ubundi awushanje hagira okuyagumizamo. Right, erizo bana baretera umushisha w'amani kandi muturene mbomboza munonga konka ngumanimba jante eshaha yona neza kumuronda ne mureta nkabagambana janti ukora huru umuntu wene urukwenda yo commenting mu comment section handika uthatsi turetera umushongo zogu imwe no murayende mukamihanga ninga mukendo haneza ko mbaretera konga ko mura commenting mbaje ngo atogo no murukwenda nyabone neza kumuronda ne mbaretera. Yes, kama za yacere omjenye una batayisere izo babanza baramuseho kandi hagire uko yabanza yaramusa na ba fans beye ni mabara kuteyeba sabona ninyana ngo oramusaba kutureba abari kureba program ikibozi na Mashweko MC Nkore Media nabaramusya izina Julius Were kandi umweshongozi owebyeshongore byenjiri nashemerwa munonga obare munonga kandi ogu ni Mr. you are so good ni Mr. akakeshongora kasana ka hakorikire your love Mr. you love mbenu no muntu kweshongora wahura lyrics zeya kwa kweshongora gospel ukahurura ni wagiro kwakwataho ukahurura hagiro kwakomoroka haba haine ukazomu kujuno haba haine kebere futeganise bikaterera haba haine kekibere nicenda kutwara mu kibinka ngo kukira kutwara yo munywanu wanje biringanya na Bright ukagiro kwagaruka mu mbabazi atsa wachiwaga amabiringanya na Bright ino kuba kukira kwenda kubaza kuteshika ko ngabagiro kuba okecheshongoro ngecheshongoro kibagaro mu kuzuno kibagaro mu mbabazi katwaza kushisha abashabona nokira kuba kwato murisho abashabona bakira kuba bagire cyabaterebura konka bagaraka kwaga anyway tshire sho Julius Were amazina gawe genyine nigwago amazina genyine Julius Nasimire kandi Were kandi Were neryo muzeyi so hatu muzeyi akiyauri riya hatu kandi yabandi ya repressinga Were wije wazarwa nka kiza nazarwa omuchweka ekirukwetwa ndukuzarwa kazarwa mijina Mijina. Actually that is true. Currently
nikazo nikazo manya yeba gashara hat kandi hatekira iyo kiruhura murakazo tekira kiruhura hat niza nazaro kuro wanyu ubwo bwire bwakekira kiruhura ombantu bentabo ubwire bwakekira kiruhura aha kongate nikazo hat size nikazo konga kandi kutwashire kandi twaba tuze bakegego ati mwafuka so current rat kandi ndiyo mutuze wakegego aho wagenda uine nk'imyaka enga uri kufuruka nagenda nyine imyaka kwatwa imyaka 10 y'imyaka itumazireyo so hatu barabara muniyo so mwene kereka ngo abintu byo kufuruka ukakirizaho ibintu byo kufuruka nyungakirizaho abitanda entebe niye nabendi yo musituza umurungi kabandi bimbika so go yabatajya ngo Julius ishikize n'entebe ginaye mu giteho ngo nayo mutagisigane se koronkiriza niko kubyabira bityo okeza no muhini mwisha maza kegegwa obo okano shoma nkanisho mu bwirobo uri kushomera kuba nkata kushomera mijina ufitana katora tandikire mijina by then kandi musiniya wanu mu kufuruka kandi musiniya wanu twa second term ato ufitana ka kushoma kwenyene ukatandikira nkahe ufitana ka kushoma nkatandika kushomera aho bakwita hakaruka cyakisukura karyo mu katongore akatongora kakasi naza cyakisukura uno twashomire kuna kiro mpi wanaho niza naza cyantu mu primary toko to wanyu cyantu meje na yeje yona ningima yeje na nashome mu mwaka gumwe hata narugayo ndiyo mpi 2 P3 naza St John Baptist aho mijinaho primary mijina akayishomero ryo muzungu aho y'abakristo twashomera aho twakitera mpaka P7 so hat kunarjiraho kandi waronda ngo ngero P7 hata mu Afrika Afrika maza kegego hata kuma kegego aho watandika secondary natandika secondary kegego washomera muri eha secondary nangwa izana gishomera ku side za Kamwenje kandi wisha wagaraka kandi Kamwenje bahita kabuga parents kabuga washoma mpaka senior 4 argona za Kamwenje secondary nachitera mpaka last wakenderaho abo abere no shoma kiri nko primary aho n'ibintu cye byabere bikira kufitamo ruko mu ishomero ibintu bya misinge kuntama no kunjereza mu class okukereza ibyo nganta kubyendera kimwe nakace aho kwa in fact kuzazikashaha no makuzazikashaha mwenda mwenda shayi 10 tuzo mu games then hatutwaye mu games hatinyuka nkora kinkantoroka yokotoroka nza futera kapira ko mucyara abo kwa kuzahikesha 10 tugara nkayo mu class kuza kuteza za assignment kandi binyuka ndakubyenda kanye nana hatandika kapira kanje pako mwazi utera kapira ka pakechuro so mwe nkanta kwenda ibinyuga ko mu class ebi subject nkina SST science mathematics na English ni subject cye yabere ne ba master ba bazishomesa ni master ho wabere nakuteganisa babere bakushomesa subject ezo in fact ino wabere nateganisa kunganya uko umuntu nganda kwenda SST nko muntu yunkanta kugenda and of course nanda kugenda imata kwenda na nuko bana kereka ngo master wawe ko yabere rwa SST ruisha niwe atahamu azo mugamba wompora atakukwate tai baza kushaka gahati yaye ndekire mwakuzira kabana munywano wawe konga kandi mazima garugo abashomesa mbamba kora umuntu kuba gushyikire nebyo ntubantuye kwaziza busha no kugira ngo mpamukiri abana umuntu uyete nakize bukonka na abatine shonga mazima garugo so warga kavuga aho wata bito on primary aho hono ko urabazingo kuzanko nkumu nga master kubeta nka assembly ninga murinka haronka bazire ninga shinka nko mucishayi ninga hino mukoro gurere nka speech day uze honko murundu gumone wogire ke cyeshongoro cyo washongoro ukora kikozireho ate ibintu byo kweshongore yo kabiri ibintu byanje munonga yabo kuba tukatwara practice abo mpira nabo mpira bo kweshongora usanga twine competition zo mu bashomero kurwo mu bashomero tukuzo mugandi konge cha music nyonga ntasigare nyuma aho music dance and drama ninye ndabembanye bembire nano mu secondary mu secondary bukiza byaba limited akaba batabyine mu man munonga ayo bashomeri konga kandi kuchabe chika kumayiminga aho nkanta missing abo kumayimingo bukabu nkoro aho bo kushanga ngo abantu abagospitwe etwenkeito ntikira kubareba nk'abantu abajunurwe umuntu uri kubana ishongora gospel
abantu bacyakubareba nko muntu zunurwe nko muntu utakubasa kore kibi abo kugira ngo bano burengire rukugambira abantu mbeno ukwetwara nko muntu utakubasa kukore mbeno ako no ramba jango guno wa gospel uguno wensi uguno wa ishongore bya gospel guno ishongore byense ko nga tuhereze kurebamo abantu abamwe na bamwe ariko ishongora gospel konka wamushanga jemo atari mu ishongoza takweshongora hari hato shanga kandi byo muntu ndijo ugite unashikanda go mu ishongozo wa gospel kandi wari nakore iki muri shanga nakore ikindi kindi hate nikiritoki icyo kirigira umukurwanisibwa kwa kubayine ma wasa kusanga umuntu urya uri kurwanisibwa kandi utakubasa kwe controlling kandi waba self control no hindura ko zire ibintu biko bitakozire ki yuko bitashemire abo kuba no mu gospel je iturumu aho hiro kugira ngo none weshongora konka aho koma kweshongora n'izina ryawe koma kumanywa nto koma kufuna abanywani kandi ushanga umwe n'abanywana abo batakubasa kutamburiza line yoshe mekwano ukora ki no tamburo hata uwo utakubasa kwe controlling mazima gargo no shanga wajiro mbinte bitashemire zo barumwenka buza ho mburzi mburzi kuya kana kutubura konkanisha na mugombe mbinte bindi mtuna sinto na kiwakora ki hata yaja taza ati ogumo okore ebindu kugamba kongo takore ebindu kukora narije ntona se ebigambo byawe ko tasha nebigambo byawe kutugambira bitu hati kwahereza secondary aho watahaje mu ndongo endongo yote ndagitayire mu direct kabanza kubanza gukora endongo kabanza najesa yahora najyamisho however much can trying aho bikabinyumera konka kandi ushanga kandi ikiri kubasokora endongo ejo bakiza kushomera mu system y'endongo nibyo kwano yitaga na procedure izo ine kwano warabamu mazima garugore ngito kubasa giri yasubire ntuzuka okeja nani nyuzina nakoze ryo research ne manyangu okeja washohora haheru waza heru aheru process katambure tor kuza kugira ngo ukoshohoroza heru ninga shinje cyabe kikunyigirize kuza kugira ngo ukoshohore kuza heru process ejo ebintu byona tare kinde cyo kubasa gukora umunsomo otine muntu so no muntu uri kubasa kuteka mu mind ninga si enteka hatu mwana maswe ko akore kintu nanka ko afutandika onka library ninga si electronic shop mazima gargo kakora sente wakireba so mbaba ry'abantu uko bakozere ki bakwetorire so bakaba ry'abantu banywano banje nbo bantire mu umutumogo kananye kunagiye kukibarabaramu kubarabaramu haso yabera hanu yanajante abwa kinta ku trying unanye kareba kazeyo kakora ukareba kareba ko bikutambura nayo natandika process in fact banyambaho connections nota kubicenga nota mu mafutandikira nkebyo so nayo nasanga ikintu nakitahira washohora waza heru agenda kwahika heru wakira umuntu bakwiteyo ukono ukora mu nzu y'umuntu ningo kana ukora nka security kana ukora mu muki hati umungambe kire none ukora ubwa askari hati umungambe yitwe ya hano none ukora ubwa askari konka urukoro anda company karo urukurga company ukagenda ukakora imirimo yawe then ukagaruka mukakora nka team mukagaruka ihumbiri ubwe wahika heru uri askari n'abaharabu ningashi n'abajo ababingi n'abaharabu kuri hata aho mukutandika first week yawe yo kubanza urumi to kurumanya yuka bitwazota urumi no rugita konge kirungi ekirungi no giranti abo kwikira mu bwiro bwingi ushanga wakira mu company kandi ushanga mwamuri y'abanya Uganda separate muri y'abana Kenya muri y'abaci abihanga ki usanga kari burubanta buri hanga no batura bonka hatecho atiwe Julius no basako wa shira anda company konka harmunka abana bo rukushanga ngo mwisi wa mwehaha bamutumuje kuza kora ko bwa hosigaro yakayonje n'abaharaba barumu nubo batayo embira nkejo nishitambure tagikwasaganya ninga gitambuzata abishembera mbazo basa urumi bichawo no bareba nabantu bagumire munonga na wakwetegereza ruhanga kwiyagiye kunanga gukora umukazi
akareba Adamu yakora ki yaremwa no mu mukazi ninkananka ninka breakdown tubakoreta breakdown imotoka etere mirwe hati nchokoreba akahanga umukazi uko umukazi ina mani mingi kusinga umusiza kandi yamukwato mu rubaje yamwaka ikiseri kumere hati iri gufa kuyariyere wa mushiza yagondera kimwe yahoma nicyo mukazi atera ho kagonda kaitamisho nubura wafa hati mwe nibyebya bakaza boko yabagume tubari nkanyuna niwe iwe no yoroba speed yotekateka munonga wo speed konka bakazi nebyuma so wagumizamo nubuze bucyo bwashangire yahero ujya hero ukuru gukora ku marubiro ubu amazireyo nubuze bucyo bwareberemo bwafuteganise ozo wa mano kwasagambo just ninka embera yenso ko kuberi kakujya ngo hafuka hakushobera akigera ngo hayo siya hakushobera so bumba bibiri nko buzubo bw'amani konka byasigara inde kabirije ntunafuye na idea nkajya ntata mwana kansimbure ndungu buriki hatendo ngokesha wagitandukira yahero ndungu nyunga gitandikiro kwe studio wagihahi atwaguzo mbindi bya studio ibyo bigumire abweshonga kuriya studio kugifuna kigumire ko kugifuna none ushashora session eshaha ushanga na sente zikozere ki ziri nyingi kandi nobwiro obunkata kumana studio yabireri okibuzo kageze ko research ushanga buri umwe atakora cyatakino idea cyanteganisa munonga konka nagabanye no munywano wanje wo mu Kameruni akari mu Kameruni nawe yabira legend yahumwire konko kuri arugumana kunde bintu bya gitara kufutera bugita yiza yanje ataza mwana nye bintu byo kufutera ndongo ibyo nimbicengaje ati nimbicenga atkonga ati nyine byo kukozesa ati yote nyine bukozesa atate cyo kizuba kandi hati ni ndongo gine atkonga ate ndongo tukagitire ati nkani ko home studio emyaka 10 nyuma waka legend aka legend ntatkare kazi tusimbure kumba ndiyaho mfuno mushija bakumweta JT ari kamparoko kuna atari mistaken nkamuya na Facebook amuya Facebook postinge studio tatu no manda nakore ngoma tutandika tukwatagana mushija nkorendo ingoma yanje ajinsindikira turaka kuyajinsindikire ate kina benyeta nkanyine ku recording vocals kaziga urugo wa Kampala wenyine akabaro yaziteka mara yawo kuri atayine bukozesa ajya ntatu no matraka yonjine atatu no manye nakazina uri ajya atinyira akazina ukanya komeni recording ja gita tereka tugita nyine uka laptop kanje turo kutwa kubasa kushoza vocals ntkare iroko hati ngendo we urachiro we sound erukora muko heru ne amani munonga ayaya icho manje masa no ku recording anka sound ne kuzamuki neza kuzame bikushakara kuzame bikushakara kandi ati twenda clean sound achi yakoze no manyate chitwa gukora nte atatu wakuzo mu wobdro hata nazo umungoyeze yo kuri munda umuzinda twakuteko ko mundoko maye sore ko munda yezo kujya mu sound cyendere nyonho nabirendo ko muzina no twagutire naza mike twa recording cyeshongoro cyeshongoro mushaya yakwa mixing na mastering cyeshongoro cyatera cyeshongoro kikaba kiri cyehejo cyeshongoro bashetani ndondiwe tereza makapera kace cyo recording shiro kirumo omyenda yewe tereza makapera kace okashoma wamara wahikaje ubamuriaho emyaka 2 norondo muri muti gukurebuka ojerizeho watukunoku hona byarema otatina nakumanya right ndonda nishera ninjayana unindara nisiwa nindonda nichimanyaje kundi kufuna india umura Yesu nindondiwe right wewe munonga matereche ngreche cyaho ko mu wobdro ko mundoko mati yoko mashuko wachiyo mashuka konga twajya mpaka mteko kushoze ngo yarahanga yarge yasho ngoma argayo twajishoza tuna ko yo kubanza
ate cyeshongoro cyashobora kityo cyeshongoro cyashobora kityo mu magezi watandika ku planning ndongo ya cyeshongoro cya kabiri na planning ya kabiri umanye icya kabiri kikaba kiriki ni twetaga Yesu konkatecho tanachikora we hata uniza nafunaho ari umunya-Uganda kayizirenka DJ okwe akata producer unkayayi akora studio yaho speed ujanga kare atari bo bukutera yagabal DJ tar producer atatkanze mfutere ngoma konkana bwera ko sa producer wanje wa Kampala uri ya recording uri ya recording vocals nabwe hata nachikoro we kandecho ntuna atandikira tukiza mpora konke byeshongo wewe nakorire kuri mixing na mastering yo nakagikora mu Uganda beshongo rato ine beshongo nkabenga ati ine byeshongo 8 ebe ine video ni nkabenga byeshongo bena bine video hariho video zinabe ndeba azimoka zikwatira heru azimwa zikwatira he charging ya nanka ketari nebetari mpango munonga charges kaziri yiguru konka wano ukunde kintu nofana cyo nofana cyo mpako kikozire so ikintu ngo kucyabe kiri kityo music yawe haino okwe abangire ngo haino kwe kutana ho nendejo most nka mu western noreba nk'ebyeshongoro byaba Julius Muhozi habariya kwa muri mwe kutereza kuguma n'umutembo gankinshemeza aroho keje bamuhozi banaka babingana yana terebari ninga shibakete ninga bayi nurambe no birkwirika speed iwabo akiwarigire okeshongora el gospel konka el kugenda you are so good abachiwari yokesha abachiwari shazemo keshongoro mu nankejo actually nyowe tendo kweshongoro mfuma tejo yonga nyine urban beat nyine inspiration so kare nchirjira ninjira chirjira uko buri muntu ayine okwa kuba nayankwirwa gukora ki okwandika ibyeshongoro bye kandi no kwa kuba nahura na feeling comfortable ebeshongoro byandike nyonga na nitegateka ngo bonde nko bwabe uri kwa heru haine ngo muzungu yabire nakwandikira muzungu tanamfunuro wampandikira kandi mbiye handikira so ati niyo muzungu ati ninye muzungu kandi ninye mwiraguje niyo muzungu niyo mahandiki niyo mweshongozi ninye so ato umuntu kakubahandike ikintu cye yanahandika ine cyakuba nahura comfortable nacho hat kandi ukindi kubuza haho we nikireto cy'abeshongozi ba gusa abakimuta abeshongozi ba gospel nangwana munonga almost na western yona aha bakimuta kukunda kumba bahandikire abo kwa buri mweshongozi wena eiza obana urufutandika obana wakira hagati obana wakira higuru bona ko rukumbuza kuyati nyewe cyeshongoro cyanje ninyahandikira konga ka Kampala nutureba abeshongozi nibargayo bagure byeshongoro abayina abasa kwehandikira ni music konka agure byeshongora handi kandi ushanga arebe cyeshongoro cye agure cyeshongoro arbaje kandi ushanga cyeshongoro cye ya cyeshongoro cyabona cyaha buri yo marko ngo yahandikire hano ya buri yo mwana nangwa yahandikire konko muri yabo bona nyoti imbarumu abo kubanyowe haro abahandiki kandi haro umuntu kushanga ari umuhandiki kandi ari umweshongozi konka ari kushanga umuntu ari umuhandiki atari umweshongozi so ato umuntu yari umuhandiki ayine message song ayine cyeshongo cyukubasa gukora nyo imantine shonga nacyo in fact na Holy Spirit tinye najihandikire hino wajihandikire so kandi haro n'ikindi tinakachishowize nacyo hino cyandikire so umuntu ujyango yakwandikiye cyeshongo cyukumasa no wargamaramo oyiro no kugira nti obuhereza bwona butamburiramo noreba obuhereza bwo kwandika obo kushohoza obo ku recordinga obo capturinga bona ni industry emwe konga umuntu akakora ibintu byono mwe so oshanga nti nankakana basa gukora ikintu eki then na yetaga nankora kubasa kucishohoza well and good kimuhereza kishohoze konkora ike kwa selfish ninga si wano basa ujoti nankareta project ukareba no basa kubano no muhereza musente then ukacishohoza it's good kandi nabwe nabantu nyowe nimbe emphasizinga ninga sinimba advisinga nti tikiri kibi umuntu kwandikira cyeshongoro ukakora ki
ukayizoka kiri recording abo kwaturebera umweshongozi nka Bebe Cool bakumuhandikira kandi n'umweshongozi w'amano uri musto munsi yona yes n'uryo umweshongozi umurungi konko ushanga utari muhandiki umurungi so tikiri kibi kugira nti nanka yakwandikiye cyeshongoro wakishohoza nkiba kirye kinchurungi munonga na munonga wareba nti lyrics zawe tizukuhire ikintu cyo gukora cyo kwetaga ningasi waweza kushoza cyeshongoro hereza abantu amatu uhure cyo bakugambira urebe ikintu cyo shohuize abantu mbakigambo ho bata nubagamba mbakijajinga side ki aho kitatambwireje ningasa hakuburabura muningahi then kikwereze ekishane cyo kujanga either no etaga umuhandiki ningasi tori gukora ki tori kumwetaga right wakwinspire ngiro mu ndongo y'igikuza mu akaryo umuntu wa inspire ngire nintekwa gumiza muni kigamba nti umuntu ogu ni Merasimwe ahubwo abwenshonga umuntu wakukura ukashanga umuntu ari kutere ikintu ukakoma biro byawe ukashanga ningasa n'ubwo takakire biro byawe ukareba umuntu akiri kutere ikintu akiryamuramo kandi nubura hato umuntu akiryamuramo umuntu ogwo natari wa burijo Merasimwe respect wabare munonga kandi nimpamya ngo tuwoguwenka nibinja bwa inspiring kandi wabare kweshongora je bwire bwanyu Merasimwe Fiber Shaba nabandi mwebare munonga kimwakozire kwinspiring abeshongozi bingi ba Western kandi at least haturoreba ngo hine aba bayombigere abuma kwasire ko rumayishishire ninga mukeshongore bitare amurama ukashangire nabo batende bo kureberaho mwebare munonga kimwakozire Julius oine management nyoti yine management wetine kuchira kutegana samu kushanga ngo toine management tishiri kuntegana samu reba ngo noye marere abwenshonga wabo inahori no buryaho abo ko turebera beshongozo umuntu urkwana umweshongozo bamane obwere bwingi no bakubanka ba Chameleone no shanga aine manager no bakubanka ba Bebe Cool no bakubanka ba ruga no shanga ni kasone company ninga ke hari ku managinga futambira abo kushanga ngo umweshongozo ko kuba ariwe aruho tene korije kuzuza kuri yo munanka nanko show ninga stages ninga shikukora ki kurondo burango kudiringa na companies nkezo tene ko kwanoza kubasa kuza iwe tine kukiri kutegana samu hata nakwetegereza aro kugira manager na no kugira management okugira management ikibanyi mansangu it's that management niyo ku sponsoringa buri kimwe cyone kiri gukora ki ekyo kubanoza gukora so ne releasing ninga sineteka na keji budget yo kadenki 10 baja ngo hati ntwenda kushohoza yengoma ninga project emu so hati ro songwriting ro recording video capturing promotion na buri kimwe cyona byona biryaho ejo management kana ro kushango ni manager wawe ukashanga umwina ryaho so koza kore kintu mushtama muganira hati katwantwenda kuteka ikintu nanga kiti konka manager ogwo twakuba nafuteka musente hati kandi we nari umbazi nakubara akoreka ngo ikintu hati wakore ikintu kitambura kiti zuvayizinga ukikwanshi kwa kintu etaje so tinyine management kandi manager roho arwa yizwiri manager wawe no manager DM Swaga manager wawe no manager nwakwata n'ibintu awunkura nawo barantatu mwe ntati ntanikirenga ajata atati wakorechi twakorechi tukatambuza ati no ukorabo ikintu kireke ekitwamuzoti so mbwere ibintu ebyo wakwabyemerwa hagati iwe nka industry ya Western no gire bota industry ya Western teine shonga kandi ine shonga enshonga neha agwa kino kuneshonga agwa kitakone shonga yetine ekene kukule aboko ate ece kitaroho ecyo kiba kitaro konga hate ece kirume kito shongeremo niyo turwa twine kumanya tukareba ko twakubasa kugihaho kera aberi nungi ninga kera aberi mbi tukareba ko twakubasa kugitereza enshonga nango yakubero yamani no kushanga nti enkwatanisa ninche ekyo intego kigame nkwatanisa ninche oshanga nti mo especially hati nko mu gospel industry hati washanga nti aba gospel ni twenturyana
ukashanga nti turi mu gospel ukashanga nti erizo bahati nashoze cyeshongoro cyeshongoro cyo cyumwe mashoye ko nawe yakishohoza hatore ngo ibintu byambetaho mu gospel industry tore ngo mazima gagonto baturya kinde kitaterire no kiba kitaterire abo kwa ine aroba rege n'abantu abatugira mu kirasi abatuyemba bakora music nungi nebyo kureberaho kunka aro music yarize icyeshongo cyarize kushohora recently kunaje kura ngo muwambara achoza nuwakabare yakora ki yacishoza on the same date icyeshongo ncumwe kine message yemwe so really noreba nti echo think wasananye kugira ngo ni kiteka mu stamp nkiba kishemire ate ibintu byo kuryana nkebyo kandi biriyo mbiye yongera kandi nabwe inyuma ho kake hariho clip yabe yatandika kora barabamu tomweshongozo wa gospel ranganwa yasoze cyeshongoro kongangwa ina uyakihire ngo mukamwacha kana muronda atoriya kuyaje kwimisiyo mutu ori yaenda kumutera mutu ujangwa aina man so such kind of things tibiru birunjo mu industry so ngereka ngo abeshongoza barabereho muri cyo kwibyeshongoro byaba barukwisha abeshongoza barabereho muri cyo kuri akana kakiryanse kugira ngo tikine mani okibekeshongoro cyako kugira ngo ko yacoze nsa kukana kimanya na kakeshongora nibaza kugira ngo kamayiminge cyawe ningashi kakopere cyawe muri kera hemzejo teka cyawe nkibofu na management yawe shitamana ba manager shitamana n'abahandiki bawe mbase kuba n'umuhandike ndongo indigenza Julius were iwe ngombeshongozi ba Kampala ko kubari baba gospel nkati nkiyo ko kubera yo kora korabo kabere nango koreno eshayize nandi yo kora korabo omweshongozo nakubenye ndankore nawe of course ni Wilson Bugembe ya abaje kwenda korena Wilson Bugembe abwakinye ndankore nawe no muntu uri kubasa kufitinga all kinds of music kugamba nti hatukatuzine erinka culture nowe na fitingayo jangu hatereka tere ngomera abani najitera jangu hatereka tere music eri kwata mutume eri kunyiga okahura ejo najitera so no muntu uri kufitinga omu section zone nco kinkundira gukora nawe okay iwe nk'abana bari no bijano bahaburake yonko iyo muntu wakira mu kintu hatiwe abarukwija bo iwe no bahaburake hata abana bari mbiza banywano banje bari yo visa ateje message ne yanyu nimba shaba mutakajira ubwoba mutandike mutakati no kutandika ninchimanto mwe enshoza ni nyinje ryo kunuyo misho konkiwe tandika ekikuru no kutandika teenager abase kunanka no wakwano jamu no kufunanka management ninga so muntu wakwatiraho tino kora kwatiraho otine hita fire yoko zechi eriotiroho so mbwe niwe rwana orebke ngo watandika kora atandike waza rwagati ya system niyo kumayukwera kuvuge then ukahinduka echenyire cyo kwenda kuhinduka but mutakati na ekintu cyo kutandika right mwewe mnonga amazina ne MC Mashweko kandi program ne kibozi ntubantu ganire nshonga tukumanya umuntu kuyatandikire tukumanya huyaka kandi tukubasa no kuri ni mabane muri kubasa kugira iki mwashomamo bituteba kumanya ngo ebiro 20 byo kwakana 2025 ntuja kwa turi New Mwengura Gardens kandi ntuja kwa turi omuso ya Jack Bweme ningire no mugiriye batwatandikire twatandikire kwetereza so wa kamera no basa kubereka ho jote so twatandikire mbeno ora biwarebere nko kwe akantu karukushakate abino mankare nika kugambira ngo omahanda no gumogonka tuzanyo Mwengura Gardens aho mu concert ya Jack Bweme kandi nyenda kwamiza munywano wanje wabona ndakugira se umuntu ngiye kureba interview nkeje urukwenda ngo terera habo mu cyaro urukwenda terera habo mu town urukwenda ngo ukora business eyora gobeka koreka kadi ninga shesime yora kwate ukagamba no muntu akajya konka shesime je sime yawe giteye wabere wantereye ho buri esime yawe gine wageze na yaheru esime yawe gine wabere geze na Kampala kaho myaka mushanzu neje hata sime yawe kijigira eze sime zirinkezo kuri umuntu arikuga mukatamba akajya mwana ukigira sime yawe gi haho bwire emyaka ya 5 mukaga ninga yaba munana esimegereje ko no gihantu hamwe
wa Semanda Phone Solutions aho muri mbarira no kuza kwihesa meje nwaine sumunungi abaretira amasomo marungi kandi mbikabyona ubusimo bw'amapesha afutanikira bw'amapesha bo buke munonga karkwingana kati kugumizamo kika ahasimu erukwerera kayo so yo mutera nambaye yaziro mushanje 58 218 5 nubwo orukwisha kubona utungese munungi kandi akahora washemerwa kandi nuwo mufiteka mu Centum program eji asigara tukabasa kwa tubare kora program eji tukujibahisa hoje ombejije kandi abo tukubagambira ngo nabankore videography nabo bariyo nibatuteka mu sente nyinje munonga nkore videography nkore photography abo nabo babana basa kuteka nibatuteka mu sente nyinje bagira ngo tuyije tubaretera abantu kaba bitu mwe bari munonga abanywantu bitu tukunda kandi mukakunda na program eje kibozi mukagiteka mu sente kugira ngo tumwe tubaretere abantu batari bamwe na bamwe no kubegese ibintu bitari bimwe na bimwe mwe bari munonga cyo mukorana cyamani mutakaragaho mugumeho kandi mugambe na bagenzi banyu bagumeho twirira kwendera nanesha ba Julius Wire oshobora abantu akeshongura akasako ineyo akotwindiremo akogwa kwerekeye kushohoza kandi bagambe bakubasa kashanga kandi ogumizemo orukwendera orukusibura n'abantu batureba n'aba fans bawe akeshongura akasiyaka kunyineyo mbaketa Your Love tereze makapera kako. Oh, thank you, Lord, God above all. Webaregwe yatandekerera. Even when I chose to depart from your presence, you still called me by my name. Oh, izina ryawe ndikiragandi iraka ryawe rikiza abarwire rukundo yawe nebugahona. Oh, your love, oh. Rukundo yawe, your love, teine limiti atakeshongora ako orukenda nakiyankai orukenda echo kubanza shumu mu libraries gambuti nyenda keshonga kwa kweta Your Love by Julius Wire shuma YouTube searching Your Love Julius Wire za TikTok za Instagram za media zona platforms zo supplying music uiza kwa ofuna audio ejo kana music ndijo na yero so nimbasha abantu musubscribing channel yanje YouTube channel Julius Wire kandi mu following na Facebook page na TikTok challenges muzukore mukama bahereza umugisha sebera abantu batureba abarebe kibozi nekibozi bozi program ekibozi na MC Mashweko abarebe kibozi program na MC Mashweko mwebare numukora ikintu cyamani kandi mbasha abantu mukundere kimwe program eji mwongere kugihagira mwongere kumuhagira umushijogu aguma turetera byamani n'abashija bamani omuyihanga ryona n'abaheru yihanga program yabase kusigara eri kugenda mu misho bari munonga right amazina ne MC Mashweko program no kibozi kandi mwe bari munonga kugumaho mukaremeraho mukagumana mubokinga ko ngani yakubagambira ngo abashongozi nkaba abashongozi ba gospel abantu mwe namagenyi muhingira n'umushwera n'umugitwa n'umutebwaho birthday party n'ibindi nemukore ndijo za shows zabifuro n'izindi nkabere mbashaba ngo abashongozi nkaba mugiye kumabahereze murumu mweta mukoro gwawe muhereze sente mutense n'umukirizana muhereze sente akweshongora mukoro obanzorebe oturene ukozesa nanka koka kandi hatoguwe we naye shongora ata banzo murebe umuntu tokamango takamanyire cyari banzo murebe kurikizo kwa kweshongora ahasigara numuza kongera kumanya ngo abashongoza tukwahita ninga shabeshongoza bari beja nabeshongoza baronje bari amaramo following a platform zeyezo nako kwabagambira kandi ahasigara oyongere kushemerwa no kuguma orije orufutambura mu mbere nonje mwara mnonga bitu gumana mu watching program eje kandi mutakaragaho Nkore Media fair ankore